Hi, welcome to another class. Today we're talking about modifying adverbs to make the meaning of adjectives stronger or weaker. Jönökөй айтканда, ушул a little, not at all, quite, really, slightly, very деген сөздөрдү колдонуп, сын атоочтун күчүн көбөйтүү же азайтууну талкуулайбыз. Okay, so I'm just going to go and give you the meanings of these adverbs, these modifying adverbs. Булар негизи ушул сын атоочторду өзгөртөт да. Мисалы үчүн a little деген кичине. I'm a little impatient. Мен кичине сабырсызмын, чыдамсызмын. I'm a little fearful of dogs. Мен иттерден кичине корком да. I'm a little afraid to go to mountains tomorrow. Мен эртең тоого чыккандан кичине коркуп турам. A little да, кичине. Not at all. Вообще, такыр. I'm not at all a shy person. Мен такыр уялчак эмесмин, да. I'm not at all organized person. Мен такыр организованный адам эмесмин, да. То есть дайым нерселердин чачылып жүрөт дегендей, да. Quite деген нормальный эле деңгээлге че ушундаймын дегенди билдирет да. Мисалы үчүн I'm quite a positive person, да. I have quite a positive personality. Мен жакшы эле позитивдүү эле адам эле дегенди кошот да. I'm quite a positive person. I'm quite positive да. Мисалы үчүн же болсом my family is quite tall да. Менин үй бүлөмдөгүлөр бойлору узун эле дегендей да. Really деген билебиз, really. I'm really organized person. Же болсом I am really interested in something да. Мен аябай бир нерсеге кызыгам. Slightly деген тоже мына a little дегенге окшош, кичине да. I'm slightly shy. Slightly деген негизи өзү кичине деген. I'm slightly taller than my brother. Же болбосо my brother is slightly taller than me. Менин байкем менден кичине узунураак, Very бул дагы ошо reallyге окшош. I am very talkative. I am very confident. Мен аябай көп сүйлөгөнү жакшы көрөм. То есть talkative бул көп сүйлөөчү, talkative. I'm very confident. Мен аябай өзүмө ишенем. Confident, самоуверенный да. Не самоуверенный, а уверенный в себе. Себеби самоуверенный бул кичине негативдүү немеси бар, So, now we're going to talk about two personal profiles. So, let's read two personal profiles. Ошол эки киши жөнүндө өзүнүн профили жөнүндө окуйлу. My name is Martin and I'm from London. I'm 16 years old and I'm in year 11 at Parkfield School. I've got lots of hobbies and interests. I love playing chess and computer games with my brother. I also do a lot of sport. I particularly enjoy swimming and karate. I'm also interested in photography. I'm quite an ambitious person. I want to go to university and then get a job in web design. I think I'm quite hardworking too. I've probably got a few faults. I think I'm slightly impatient and maybe a little intolerant too. Okay. My name is Sarah. I'm 17 and I go to Green Hill School. I'm in year 12. I live with my parents and my brother Jake. My hobbies are fashion and listening to music. I'm not very keen in sport, but I play volleyball at school. I'm not at all a shy person. I'm quite confident and I prefer talking to other confident people. I think I'm kind and very loyal to my friends. Okay, now one more time. My name is Martin and I'm from London. This is pretty clear, right? Мен атым Мартин, мен Лондондомун. I'm 16 years old and I'm in year 11 at Parkfield School. 16-дамын жана Parkfield мектебинде 11 класстамын. I got lots of hobbies and interests. Момбат айтканда I got lots of hobbies. Мен аябай көп хоббилерим жана кызыккан нерселерим бар. I love playing chess and computer games with my brother. Мен шахмат ойногонду жана компьютер оюндарын ойногонду жакшы көрөм байкем менен. I also do a lot of sport. Ошондой эле мен көп спортко катышам.
I particularly enjoy swimming and karate. Айрыкча мен сүзгөндү жана каратени жакшы көрөм. Karate деп айтабыз. I'm also interested in photography. Мен ошондой эле фото тартканга жакшы көрөм, кызыгам. I'm quite an ambitious person. Мен алдыга умтулган адам. I want to go to university and then get a job in web design. I want to go to university. Мен университетке барып, анан кийин веб дизайнда жумуш тапкым келет. I think I'm quite hardworking too. Мен оюмча мен иштемчил дагымын. Бир топ эле иштемчилмин, бир топ эле мээнеткечмин. Бир топ эле да, quite. Ошондой эле бир топ эле мээнеткечмин. I've probably got a few faults. Probably, наверное. Менде болушу мүмкүн бир-эки жетишкенсиздик, да. I think I'm slightly impatient and maybe a little intolerant too. Мен оюмча мен кичине сабырсызмын жана балким кичине чыдамсызмын, да. Intolerant, impatient деген негизи бир нерсеге чыдабай мындай тез эле кылгысы келген адамды impatient дейт, сабырсыз. Intolerant бул толеранттуу эмес, да, intolerant. Okay? So байкасаңар мына slightly, a little деп колдонгончу. Quite, да. My name is Sarah. I'm 17 and I go to Green Hill School. 17-демин жана Green Hill мектебине барам. I'm in year 12. Мен 12-нчи класстамын. I live with my parents and my brother Jake. Бул дагы белгилүү эле. Мен ата-энем менен жана Jake байкем менен жашайм, же иним менен. My hobbies are fashion and listening to music. Мен хоббилерим бул мода жана музыкага. I'm not very keen on sport. Спортко көп деле кызыкпайм. To be very keen on something деген, keen деген бир нерсеге жакын болуу. Спортко жакын эмесмин. But I play volleyball at school. Бирок мектепте волейбол ойнойм. I'm not at all a shy person. Мен такыр уялчак адам эмесмин. I'm quite confident and I prefer talking to other confident people. Мен өзүмө ишенген эле адам, уверенный эле адам жана ушундай уверенный адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Көбүрөөк жактырам, prefer. I think I'm kind and very loyal to my friends. Мен оюмча мен добрыймын жана өзүм досторума аябай берилгенмин. Loyal, берилген, да. Very loyal. То есть ошол жөнөкөй эле ошол сын атоочторду күчөтө турган же күчүн азайта турган ушундай modifier, өзгөрткүчтөр, modifiers.